Orere ngige ithiete na mbere na gutharikira icigo itiganite guku bururi-ini. Aikari a Mbere South kaunti-ini ya Embu ni methunduriire njira ngurani cia kuhurana na ngige ici iria ihofaniirie mwena uyu makihuthira ndogo na kuhuthira marebe. Agiteithiriria Aikari kuhurana na ngige ici, MCA wa mwena uyu Lenny Masters augite aria maikangitie miaka itura-ini riri ni mateithiririe hari kuhurana nacio miaka mihituku na njira ya gucingata na ndogo. Nimeona kwamba wanakumbuka zile traditions za kitambo. Wengi wetu hasa wale wazee washaiona ama kupatana na mambo kama haya tena ya nzige, na nimeona wako na njia mzuri sana ya kuweza kukabiliana na nzige, kwa sababu nimeona wako na ile kuwasha moto. Wakiwasha ile mioto ama moto, unapata ile moshi inaweza kufukuza zile nzige na ziingii kwa hiyo shamba. Mubunge wa gicigo giki Geoffrey King'ang'i ni oritie thirikari guthii na mbere na gucihuhira ndawa, na undu uyu ungioya ihinda inene ni igukorwo ciarehe hathara nene migunda-ini yao. Tunaomba serikali wanahusika, tafadhali, chakula iko kwa mashamba, na mwaka huu Mungu ametubariki tumepata chakula, watusaidie ingalawe tuokoe chakula. Maya magithiaga na mbere kaunti-ini ya Laikipia, thirikari ni oritio ikirira makiria hari kuhurana na ngige iria ihofaniirie rugongo rwa bururi na guthukia irio na mahuti ithaka-ini iria irithagio mahiu mao. Mubunge wa Laikipia ya rugongo Sarah Lekorere aigite thirikari ni irekururia hari kuhurana na ngige ici iria irehete hathara nene. Kwanza ni kwamba hii kitu ni janga la kitaifa. Manake nzige wakiendelea vile tunaona, labda kwa miezi ingine 2 ama 3 hatutakuwa na lishe ya mifugo, hatutakuwa na chakula ya binadamu. Kwa hivyo ni ombi langu kubwa sana kwamba kwa sasa hivi serikali ishukulie jambo hili kwa umuhimu ile inatakikana. Lekorere oigite arithia a mahiũ kaunti-ini ya Laikipia ni meguthinika na njira nene ni thina wa mahuti na nyeki ya kurio ni ng'ombe. Handu-ini ha Kameme TV, Getoa Boy wa Maina. Ya guo ya uka.